Upper Dogmoka at Potaro Arongalong, Ingdeng Pli, Pinso Lapen Sorlu, Football Tournament come awareness Kepathu Kechengarni, at Potaro FC Lapen, Langhin Udang Sri FC Atum, Kepathu Pon. Kedamtang Chiti ni Pai Po Arni, Upper Dogmoka at Potaro Arong Pathua Klamalong, Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Techpuratum, Chapatir Piponsi, Ingdeng Pli, Autumn Men's and Women's Football Running Tournament come Awareness Program 2022 on Human Trafficking, Lapen Addiction Pamen Irponsi, Bangso Kepathu, Kepangcheng Ponlo. Bangso Kepathu Kepangcheng Arni Aluhi Sarapua Manpen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chetongdun Manpeng Aluhia Manpen Baptist Christian Hospital Managing Director Jagadish Solanki BCH Finance Manager Govind Raj Project Manager William Songate District Coordinator UNICEF Sabin Rongpipi NKBA Maipu Joseph Hansetum Pendanglo Penangan Manpeng Kidoabang Pubang Pietum Chetongdun Kachetongdun Aluhi Sarpo Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Hinpen Lam Theke Jai Ponahud Football Kepathu Pen Okpran Kimi Ialam The Lapen Kepathu Anatua Kenang Saralam The Hui Thantekang Lapen UNICEF District Coordinator Sabin Rongpipi Hinpen Satami Rakia Hormupen Kachapajok Thekja Putha Lapen Arta Kavepen Pinan Sopo Dolote Kisum Kachetong Nanga Putha RD Dojot Pen Thanpong Nilitum ladak pini awareness program along at happy labangke addiction lapen human trafficking. Sameni linon cycling bomb lake IGSSS police organization lapen UNICEF ahin pen AC Kepangcheng pon a project do ending child marriage pola labangke ilitum arta ka vepen pisosomeke en la sobut hak karbiang long angkang stame ko sonsi ilitum cherok to ka siding pen la so arta ka vepen pinan ke do bang pajum pon thekji mala pen ke pa vede chinma la sobut hak sinili pini la so jai meglong nili thekan chini ana alam thebang ke chathan pon iglong lo la pen human trafficking pubang ahok lo ilitum long non jasemet apor ilitum non social media akaya dhut ke thek long lake ilitum chong thui seroi pen arlo so pi mardum han same nania dim long pon det pen kacho jordam oso mardum han same ga prek a company long asosa akamalong bas le fason ga che pachimandam aphan same ilitum thek pon long lo Bangso Kepathu Kepangcheng Ponaterang atum lake at Potaro FC Lapen Langhin Udang Sri FC atumang bongsi Pathu ponlo Kepathu Boma Porahut at Potaro FC atum ke thek muchora jok EC highway mate 10 goal pen chepa high pondetlo Ani convince to me bang so football match ni to bipon bom lo penengan ge ingdeng plian lo lasi main aim ge ni tum bang so tournament gi bigel hello je awareness program like topic ke like addiction pen human trafficking polo addiction ge andam gela hello je non ki thurmi risoi jang tum penangan li tum theklong lo je kangri kangkrang hormone pen sil tum high pen sil tum health hin bustame chup hai nu pon lo career bustame la pen tum penangan problem dulu la hai kirim pen chok la sil hai pen kachup gason lagu po kachup jok Bonji fancy manen tum labang so program bipon lo pen isibang ke human trafficking last me one of the biggest issue lo non ge tum India long pustame la sila hai pen tum base pon sila bang so tournament bipon lo Dokmoka pen Samsung Ingti Karbiang Long Live